Petra, radim u Natali pa malo više od 2 godine. Ovdje sam završila staž koji mi je bio potreban za samu praksu. Položila državni ispit na temelju toga i stalo zaposlena u Italiji. Kad sam došla, Paula je bila moj mentor, ali više manje su tu svi igrali veliku ulogu. I naš dragi bivši kolega koji više nije s nama, nas 3 smo više manje cijelo vrijeme proveli skupa, sve je bilo upravo u ovoj prostoriji. Tako da smo najviše sam zapravo naučila od njih dvoje, općenito o poslu, radu, specifičnom ogromnoj patetici, ali tu je bilo i jako puno zanimljivih stvari, zanimljivih tema, onda životne priče, svega. Nikad nije bilo dosadno, uvijek smo se zezali, smijali se, puštali muziku dok smo radili, to nam je pomagalo da je statično, da je uvijek dobra atmosfera, tak smo zapravo općenito u glavu su uvijek, svi nas znaju po dobroj atmosferi. Najviše mi dobro donosi što se okušavam u svakoj grani svojeg posla, od mobilne patetike do različitih uglaga, do fiksne patetike, ikona i svega različitog. Tako da stvarno smatram da, što sam rekla i davno prije kad sam tek počela ovdje raditi, da je Italija odlično mjesto za učenje i stvarno će svaka osoba pomoći, niko neće iskakati iz kolektiva i svi ćemo biti tu jedni za druge. I stvarno nikad nije bio problem nešto naučiti uz ovo. Pa ja bih maturantima u srednjim školama preporučila prvo da jako dobro nauči teoriju, stvarno jako puno znači. Drugo, da se odnose prema radu, prema svakom radu, makar to bio rad u školi, kao da taj rad stvarno ide u pacijentova usta. Onda bih stvarno preporučila da vježbaju isto na komunikaciji s profesorima, dok još nisu krenuli raditi na nekom mjestu, da malo dublje to, da nije to samo površno, to je za školu, nije bitno, nek da gledaju na taj način da će to možda stvarno neće